Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye yaba bari ngaha mu ndice nkanze y'igihugu mu nkunde ndabaramutse ndabaye n'ikaze muri kino ngano cacu gatondo turigenekerezo rya 2021 ukwezi no kwa gatandatu uno mwaka wa 2026 muze mwese kabisa tuyage muri kino kiganiro kigufi cyane tugiye kuyaga ibyaraye ku mirongo y'urugamba narijya ku munsi w'ejo mu biganiro twabahaye ari biganiro nuvuga yuko byashize urujijo mu bantu benshi ndetse abatari bake bamaze kubwirwa ukuri ku mirongo y'urugamba hari abatavyakiriye neza hari abanyandikiye hari abagize ibi ariko ukuri nababwiye muri zirya live nakoze ku munsi w'ejo ni nako ngomba nce kugatoyihama ndababwire ibyo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ndanababwire uburyo abene igihugu batari bake bari kubarishuza ababo baguye ku mirongo y'urugamba cyane ababo batakiboneka ko iyo turiko turababwira neza yuko intambara ziko ziraba muri Kongo ndetse zinahitana abantu benshi mwumve yuko aba bantu bariko barapfa hari imiryango bariko baravamo rero ibi byagiye gutera icuruka ku gihugu cy'u Rwanda ndetse aho abene igihugu batari bake bariko barishuza abana babo bapfiriye ku mirongo y'urugamba cyane abana babo iyo baroye mu mpera za kino kiganiro ndaza kubashirira yo video y'imyidogo ikakaye cyane y'abene igihugu b'abanyarwanda babaza iya babo bagiye abantu muza kugirirwa ibakwe mukarakino ngana kugira ku mpenda ziko ino video muza kuyikurikirana gatanu ni video nayo imara umwanya muto cyane muze kumbabarira muyikurikirane kugira ngo ntihagire umuntu numwe aza kugenda atumvise na kimwe muri iyo video y'ibyo basaba aho babaza President Paul Kagame mu myaka igera ku 30 ariko ararokirita abo yarokise bari heko mu gihugu cy'u Rwanda atabasikare basigaye mu gihugu cy'u Rwanda ntabasikare bakihari ntabasikare bakihari n'abahari novuga yuko ari nk'abasiti urumva neza yuko ibintu biba bikomeye cyane yes twigarukire ku mirongo y'urugamba uko ku munsi w'ejo nababwiye ku munsi w'ejo hari inkuru nababwiye itera ama complexe abantu benshi cyane ndababwira ati uno munsi kano kanya tuvugana coalition ya FARDC ntabwo ifise ubugenzuzi muri Minembwe centre ndababwira Minembwe centre uko iteye uko imeze Minembwe centre sinko bavuga ngo ni Bujumbura canke ngo ni centre kanaka wapi Minembwe centre na ahantu hagizwe no mu village bwishi bigoye cyane kuvuga yuko ushobora kuhafatira rimwe ko sigisagara iki byaratumye abantu benshi bagora gutahura canke bashobora gutahura ukuri nagombye kubasangiza ariko rero abenshi ndababwiye neza yuko FARDC dafise ubugenzuzi ngaha muri Minembwe centre bumvise umengo nta mayuriye inzu ubundi mu vya gisirikare mwumve ko mu gisirikare hakora strategy nyinshi nyamba uno munsi nanifise ubugenzuzi ejo katabonka nk'abafisi ndashobora jewe nyene kubana nabigizemo nta kugira ngo singire ko ubugenzuzi kumbure hari ikindi kintu ndiko da planifya canke hari ikintu ndi mu mugambi wo gukora ibi duse turabitahura ndetse binakunze abadashobora kubitahura tubirekera abasirikare kuko ibi ndabivuze hari impamvu ndabivuze ama message ama commentaire byose ndasoma narakimeje nasoma sivyo rero nubwo tuvugana kiretse uno munsi bihinduye coalition FARDC ubugenzuzi muri centre ya Minembwe n'intabo ariko nikivuze neza yuko FARDC gifite ibice 85 kwijana vya territoire ya Fizi pe ivyo ndabibabwiye aka centre ka Minembwe niko bavuga yuko bavuye mu ngo barashe baravamo ariko nagenda babwira uko FARDC abinjiye muri Minembwe centre ntabwo bigeze basohoka muri Minembwe centre ikintu ndakisubiremo munagitaho riko bantahuye neza ku munsi kwantahuye nabi ku munsi w'ejo mu gitahuro no muzi FARDC ntabwo yigeze isohoka hehe muri Minembwe centre ico nababwiye ndetse FARDC yakoze ni cyashobora gukingira coalition ya FARDC kugira ngo ntishobore kugwa mu vyago y'ibindi bitero bikomeye narijya twabwiye yuko hari indege zigera kuri 4 zavuye mu gihugu cy'u Rwanda izo ndege zifise ubuhinga bwo kumara imisi 3 mu kirere 72 heures zishobora kuduga ibirometero 5 ndetse zikaguma zihiga umu adversaire bihanganye iwe nayo babwiye FARDC cyo yakoze sikindi ntabwo yigeze ihangana muri Minembwe centre na M23 canke RDF kuko ntabariyo muri Minembwe centre M23 na RDF natwigwaneho na Red Tabara baratibitse barirutse ntabwo basigayeyo kuko nabene igihugu babayoboka bagiye bajanye hari abene igihugu imbagwa
harabene igihugu bake cyane ngaha muri Minembwe sana. Rero FARDC imaze kubona yuko ibintu bishobora guhindura, yavuye mu birindiro. FARDC ntiyavuye muri Minembwe centre, nababwiye ko ari ubu village ari ubu village kwa ntwe ko murabwirwa yandi makuca he muri ko muratahura kutariko. FARDC ntiyavuye muri Minembwe centre, nubwo M23 ikiri karaga ngo twarabarashe ngo tubakura ngaha siko ukuri nuko FARDC ikiri muri Minembwe centre. Ndetse no mu masaha y'ijoro je navuganye umuzarendo twashoboye kuvugana arambwira uburyo nabone ko aya mahemere ariko aravugwa abayumva, ariko arambwira ati bwana Kodi ntabwo turava muri Minembwe centre, twe turiyo ariko turi mu buryo butagaragara, ntabwo dushobora kuja mu ma defense tuba twashinze kuko indege ziracyari hejuru mu birere. Indege zigucubona ni nyishane zikoze ku bantu bari kwaritiranya ibintu baraba ano ma propaganda y'igihugu cy'u Rwanda. Ano babwira ko atari cyo gihe nako cyo kugira ngo dushobore guha umwanya ibihuwa ko intambara zikomeye ntabwo ziko zirabera kuri front line. Ndababwire intambara zikomeye ziko zirakogwa n'ibinyamakuru cyangwa ibitangaza binyoma byo mu gihugu cy'u Rwanda, nivyo ariko biragwana intambara zo gukwiragiza ibihuha ngo bimeze ngo twishe ngo Barundi. Just imagine bariko baravuga neza yuko ngo president w'u Burundi ngo karakira ngo amamodoka menshi ngo yuzuye ngo basirikare ngo b'Abarundi ngo barasiwe hemesha Sami. Tubwire iyo fro yabereye ku iyo migwana yarasiwe mu masikare b'Abarundi. Rero iyi mugabo ndabitahura bo baramaze kumenya akamaro ka media, baba bagerageza guca uwo bahanganye cyangwa bo kwitaduye intege, ariko nubwo baca babikora mu buryo butari bwo. Mugabo je ndabizeje neza yuko ibintu biza gusubira mu gihe, kuko umwe munsi utubwira muri kano gatondo ko kuwimana gerekezo ya 2021 mwo kumva indi attack idasanzwe y'ingabo z'u Burundi, wo kumwe FARDC na wazande bongeye kwataka kuko ikintu kiba dagishinga ni kwimwe. Izo drone z'igihugu cy'u Rwanda ziri hejuru ziramutse zitorewe umuti nta kuzana Sukhoi ngo nguraseguzo ntuzenya mu izo drone. Ikintu gishobora kuzega izi drone na misile harama misile uyarashe aronderana kabisa, hariho amaronderana na burya budege akabuturiza. Rero ndazi neza yuko aba technicien dogere ico abari kibazo baba bicare kugira ngo bashobore kugikemura. Rero M23 nitambe umuziki nitambe beat itarumva umuziki, abatwigwano ntimuserebure intsinzi mutaratsinda igori. Urugamba ruhacahari kandi tunababwira neza yuko FARDC idashobora kwemera gutakaza Minembwe centre, nuko aragace kingenzi si gisagara mugana gace kari strategique cyane, kuko murabizi yuko inyeshamba zitanditsike zihavuka bajya batwigwana rero bavuka. Rero tabari hawe imyaka myinshi barayicumbikiye, abo bose baragomba gufatwa miri kuko bo baramaze guhunga, baramaze kuhava ibitu vyemeranye. Nubwo baba ariko barahagaruka ni muri bwa buye nyene bwa civilian, kuko aravuga ati nambaye igisirikare ndahurira n'umusirikare w'umufadisi aramena amaso. Ibindi byose bariko barigirisha ngo ama video ije ni intelligence artificielle. Ku bantu bazi gukoresha Adobe Premiere, muze murafata ziya video canke ziya foto muzitereke mu murangene zicika ubufu. Ku bantu bazi ibintu bya informatique aha muca mu ntahura cyane n'ivyo ngomba ngomvye kubabwira. Nje kubabwira neza yuko umwanya n'umwanya mushobora kumva izindi atake zidasanzwe zishobora kumarira abana b'u Rwanda ku macuniro, zishobora kumarira abana b'u Rwanda ngaha anyina ha muri Minembwe centre, ariko kubaje bajivye kuko uciye ubwenge we yaramaze kwiruka. Uciye ubwenge yaragizente yaramaze kwiruka kubera ko yaramaze kubona yuko urugamba rutari rwarundi, urugamba rwahindutse. Kandi cyo no mabya neza nuko iyi M23 kiretse izo nguvu no yuko z'amadrone yari yazanye ashobora kumara igihe ariko arahigana no mu adversaire, nega ndabwiye ko iyi M23 na ADF mu bavuga atari rya apu y'abacansuro y'abazungu, nta nguvu ifise zo kuresista imbere ya FARDC, nta nguvu ifise zo kuresista imbere ya FDNB ndetse na Wazalendo. Ndetse nagerageje kubabwira ati ico FARDC kano kanyisaba irasaba renfort yo mu kirere, nico cyonyine isaba FARDC. Imaze kurunkira renfort yo mu kirere ishitangura guhangana mu buryo bukomeye n'izo nyisha bazubana kuko bazoba bamaze gukuraho ikintu kibari hejuru. Ndavuga ayo madrone y'icyo nazo banze kuyasavya yavuyeho, sivyo? Ibiri rero birakogwa na bajya abatekinisye dogere canke bajya abategetsi bashobora gutanga urushati hagurutsi zana misile zana ibibi. Mugabo ibintu byo muri FARDC birabone kumengo bigenda gahoro nta wozi ico bivako canke impamvu, mugabo biro kumengo bigenda slowly, hashobora kuba harimo gahazi.
abantu ushobora kwibaza uburyo bugiye butandukanye mu kiganiro kigejeje narababwiye uburyo bwose FARDC yagwanye igwana inkundura itsinda intambara zigiye zitandukanye igeze gufinisha cyangwa kugasunuzo byarangira babuze iyo hanforo mu kirere bikarangira bagize reprise stratégique biropriye commande match baropri ibi murabizi aho twagiye turabona mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'abahaye n'uburorero bwinshi ariko naganda bizeze neza yuko mukanya cyangwa umwanya mushobora kumva yindi advance babonye kwa advancinga neza 5-5 bagagana hehe bakafata iminembwe santenete bakabandanya no mu bindi biki ijambo Felix Tshisekedi yavuze ntimwibaze ko ari ijambo rikeneye kwijana kandi ku kwezi kwa gatandatu kutarara turiho 20 asigaye imisi umengo asigaye imisi 30 plutôt iminsi 10 imisi 9 n'itani imisi 10 ariko ndazi ko mugiye kuboneramo ibintu bikomeye cyane uko imirongo y'urugamba yamaze gushuha bose bamaze kuba determine bamaze kujya karungu rero hasi basigaye ko turaba mu kibuga ngere biko biragenda kandi ndabizi neza yuko nzokwama ndabaha amakuru uko bimeze nuko vyifashe abantu nabo bazoca baza bagomba kuntegeka amakuru nkora cyangwa ko ngomba kubabwira amakuru mes chers amis ndibaza neza yuko mwamuri ko murashaka ndababwira ivyo mushaka ariko ndibaza iyo ndababwiye ayandi makuru y'ukuri mwamukwiye kuyamenya nayo mwamukwiye kuyamenya uno musi ndababwiye ati FARDC ubugenzuzi bwo ngaha yabutakaje ko mushavura ariko kuba rukuri ntabwo je nzoza ndabahenda kabisa nzoza ndababwiza ukuri hama tumenye ico dusengera tumenye nico kuwa kugira ngo tubandanye dutera imbere ku bakunzi b'amahoro ko intsinzi yo turayifise deja intsinzi abantu bakunda amahoro bafana amahoro bankinyeshamba n'akarengane zikorera abakongomani ndazi yuko intsinzi mu yifisi kandi tuyifisi kandi dutegezwa bitebe bitebuke iyi niyo nkuru no batangariza rero kubavuga ngo vuga ibi yo no sinamikwa deja ndafite imyaka y'ubukure shobora gutamika ijambo kandi ifise uko shobora kubabwira inkuru kandi nkababwira inkuru z'ukuri kandi nta nebwo nzogenda biziza neza yuko FARDC iri mu murongo mwiza kandi yataye umurongo nzoyibabwira navyo mu vyumve uko naco nzoba ndiko ndakora none nzoba vocation nzoba ndiko ndayikoresha iki nzafise umuhamagaro ndiko ndavanga n'ibinyoma rero ivyo bintu nivyo ntashaka ni navyo ntagomba ariko Uwiteka Imana dushoboza tubandanya kubaha amakuru uko imeze kose nubwo menace ibiki majamba bari menshi ariko pas du tout vraiment tuzokomeza tubabwire ko ibintu bimeze nuko byifashe ku mirongo y'urugamba ndetse muri kino gitondo nagenda nabatangarize neza yuko kubari barumvise yuko muri Minembwe mu misozi ya Minembwe higeze kuba hari ubwoba bwo kwinyisha amazungana zo bazahagarutse mu misozi ariko kugeza ino sana nababwire yuko atangakacira kubera ko umagingo ayatuvugana nta bindi turumva canke nta yandi makuru turumva avuga neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba ziriko ziradvancinga yes jemba ndabafitiye n'ibintu ngaha byinshi mba nkeneye kubabwira ariko akanya kakabatoriko mu kiganiro nababwiye ubuce FARDC kigenzura ariko ngira nababwire kugira ngo mwumve ko FARDC gifise ububasha bunini muri Minembwe hama dushishije mu iyo video yerekana canke y'abanyagihugu b'abanyarwanda baza iyo abasikere babo bagiye ndetse nico bari kubarazya nico bari kubarakoresha kuko biboneka neza mu Rwanda yuko atabasikere bakihari yes nuko bimeze kuri novuga yuko ku ruhande gwa Uvira FARDC cyafise Bijombo iracafise Kigoma iracafise Murenge Rurambo na Runingu na Remera no mu misozi yose ikihije ku gace ka Minembwe iracafise Runundu Kiziba Kakenge Itobora Karingi Bibogobogo ku ruhande naho gwa Fizi iracafise Minembwe Mikenke Bibokoboko Karingi Kakenke Itombwe ndetse na Karembe abari bazi yuko FARDC ifise ubugenzuzi irabufise kandi bukwiye cyane irabufise ubugenzuzi bukwiye kabisa atakibazo na kimwe rero mwumve neza yuko irede tabara natwigwaneho na MLDP ninyesha mbaze gushwa na RDF atanguvuga gifise rese ngomba kubarambira cyo kwibwira byinshi by the way nabatari bakimuri ko muraja gusenga abanabo muri ko
muravayo bivana n'amasaha uza kunkunda ko kino kiganiro reka renda bifurize kugira uw'Imana mwiza mugire aho muba mubahwe amagara meza n'amafaranga n'ivyo ndabifurije mukomeze kugira ibihe byiza no kuroranirwa mu byo no mu banyu ndetse mukurikirane ino video nimukurikirane ino video duce duhura muri commentaire muvuge uko mwumvise ayo maborogo n'ayamarira y'abanyarwanda bariko barabaza ababo iyo bagiye. Merci. Mwaka hari abapolisi basohoka hari abasirikare basohoka ubundi bo bari he bajya he ko basohoka buri mwaka baba mu gihugu barapfuye babayeho gute kuko ntago byumvikana ukuntu igihugu kimaze imyaka 30 kitagira intambara buri mwaka gisohora abasirikare bagira bari hejuru ya 600 ibihumbi 2 ibihumbi 3 buri mwaka ibura se kuri liste y'abasirikare b'u Rwanda dufite byibura abasirikare mu bihumbi 100 bemewe n'amategeko bahembwa na leta icyo ibihumbi 5 buri mwaka 5 buri mwaka ngaho kuba n'imyaka 30. Kagame ahora abwira isi yose kamaze imyaka 30 afite amahoro igihugu gitekanye igihugu kirimo umutekano kirimo abanyarwanda bakunda kirimo isuku n'ibiki ariko amaze imyaka 30 atraining abasirikare kandi none ikintu isi igomba kumenya ntaga abantu bose bitwara no ku ngufu ari nayo mpamvu yagiye creating biriya bigo yita ngo ni by'ingegera abeshya nukubanga abasirikare be n'ingegera kuko abenshi abafatira muri biriya bigo yabisenga abantu ngo b'imihanda ngo mayibobo n'ibiki ariko abazima bose bafite physical nzima bose abakuramo akabatwara mu gisirikare ku ngufu. Ikindi cya kabiri Kagame amaze imyaka abeshya isi yose ngo yakunze impunzi z'abakongomani buriya Kongo abantu bazi ko Kagame yibamo amabuye yonyine no Kagame akora human trafficking muri Kongo kuko Kagame n'umuntu ugenda agafata impunzi 100,000 by force akohereza force za gisirikare zikagota uduce zigatera amabombe zikica abantu yarangiza agaterura abantu ngo bahunze ngabicanye akabazana mu Rwanda akabashyira mu nkambi. Ikimenyetso uzabihakana ko abantu batazanwa ku mbaraga nuko baba mu Rwanda ku mbaraga inkambi ya Nyakizi biraswa abantu bashatse gutaha iwabo bavuga atari imyaka mutubeshyira hagije twe dushaka gutaha nta kibazo kiri iwacu bararashwe hari ubwo batashye twe tubonye ibihumbi 150 by'abapolisi ibihumbi 150 by'abapolisi nibyo twari tubonye uko bimaze gupasinga byibuze tugereranyije abakeye ariko ubu ngubu biragaragaza ko umubare w'abapolisi uri hagati bari mu Rwanda ari hagati y'ibihumbi 16 n'ibihumbi 20 nibo ba active members. No kuvuga ngo abantu ibihumbi 130 ntabwo ushobora kumenya ahantu bari ntago bishoboka none kiri usibye noneho tunabafite ntitwabasha kubahemba babaye bariho so bivuze ngo abo bantu bagwa mu bitero bitandukanye ahandi bakicwa na leta ubwayo ariko Kagame RDF nabe babwiye mu kiganiro cyashize nongere mbisubiremo ntago RDF ari igisirikare cya leta nta nubwo Rwanda Police ari Rwanda Police ni RDF igisirikare cya FPR ni ishyaka ryaba ry'umuntu ryaba ni ry'abantu ku giti cyabo na polisi ni ya FPR nayo ni ishyaka ntago ari igihugu. Impamvu mbivuga ibi kuva kongere ya FPR yaterana yiga ku miyoborere yayo n'ibiki byose tukabona chef d'état major w'ingabo na chef d'état major wa polisi bayitabiriye biriya ni icyaha bakoze ku rwego rw'isi kandi bamaze gukonfirma isi yose ko umuntu barizwa muri RDF no muri polisi azakurikiranwa wese nk'umunyepolitike cyangwa se nk'umuntu wabaye mu mitwe yiterabwoba kuko RDF ntago ari u Rwanda nta nubwo ari leta ntago bizijya FPR rero kuva bari igisirikare cya FPR nkuko babigaragaje buri muntu wese urimo n'uwinjira akakanya ajya amenya ko leta zihora zihinduka kwa Habyarimana leta yarahindutse byatumye tubona barwarakabije ba Mariza Munda ba BM Habyarimana ba Gatsinzi Marcel baburanye nk'abasirikare bavuga ati twe turi abasirikare turi abanyepolitike turahanga tugomba gukomeza tugakwana n'igihugu ni nako byagenze ariko this time abari muri FPR muri RDF ntago ayo mahirwe bazayabona kuko bo bakorera umutwe w'ishyaka ntago bakorera abaturage b'abanyarwanda ari naho ndagusubiza ikibazo cyawe Sheira uravuga ati kuki imyitozo bakora ibintu byose bakora ariko ngo barashe umuntu ngo mu cyico ibintu bidasobanutse kura iyo myitozo bakora niyo kurinda agatsiko kabicanye ba FPR ntago ari kurinda abanyarwanda so ntago bari abantu bakorera abanyarwanda nta mupolisi waba ukorera umunyarwanda ngarasa umunyarwanda ngo yaraje gucika geze arasa umuntu wambaye amapingu umuntu watojwe urebye training bakora ntago ubushobozi bafite mu gihugu twakumva cases nk'izo ngo umuntu yarashinga rwanya inzego z'ubuhe mu buhe buryo sahu afite ikizi mwemwe mufite imbunda mufite n'amapingu mufite na forces zishobora gukora backup oya niyo umuntu yabaye hamwe n'icyaha rama nta mu Rwanda abantu bagiye babyibuka kuki ariko Kagame yadushyizeho iterabwoba ku buryo tutakibuka n'amategeko y'igihugu cyacu mu Rwanda nta kintu cy'urupfu kihaba ariko baraza bakakubwira ngo uyu muntu ni igisambo bakakubwira ngo bamwishe niba ari igisambo niba ari umujenosideri mu Rwanda nta gihano cy'urupfu gihaba ntago cyanditse niba cyandike tubimenye tuvuge ngo uyu muntu bazajya bakimukatira bareke kugikatira abantu b'inzira karengana ahubwo ibi bintu bagomba kubimenya ko ibi bintu ntabwo ari byo we muntu bishyigikira ukumva polisi guma irasa abantu mu mitwe ngo nabajura ngo ni ibisambi umuntu ngo yibye igitoki bamurasha umutwe ngo barawumennye ngo yibye igitenge umutwe barawusatuye ubwonko bugiye hasi ukumva biri okay
nawe ibyo bintu bizakugeraho. Simbizi impamvu abanyarwanda baba mwumva bameze gutya. Nyine uba wumva umuturanyi wawe yumvishe ngo bamumennye umutwe, cyangwa umuntu w'Irusizi cyangwa wa Nyagatare ngo bamumennye umutwe, wowe urumva ufite abana uri mu gihugu, uba wumva ukomeye bingana iki? naho ubundi dutabariza abantu bajya muri izo RDF nkuko nyine nabivuze. RDF si igisirikare cya leta, ni igisirikare cy'ishyaka, ni nayo mpamvu bakoreshwa imirimo. Abo bantu twibaza ngo bari icyo kuri cyo nzi cyo, hari abo Kagame adiprowing ahantu hagiye atandukanye bitazwi na leta, bitazwi n'inteko nshinga amategeko, bahaguruka bakagenda gusa. Buriya nk'abantu bari muri Kabodarugo bafite ukuntu bikorwa, si ibintu ubundi ibintu nkabira binyura muri pariyeroma. Ariko kuba tubafite hariya ni mu nyungu za Philippe Nyusi na Kagame, hakaba abandi baba barinze ibishanga by'abantu tutazi muri za Barbados hose. Wumva wirwa Kagame gafungura za ambasade, we nta kindi kintu Kagame acuruza abasirikare. Yashatse no kubashyira kwa Tini muri Nigeria muri Boko Haram. Kagame kufunga umurimo wose mu rubyiruko ku buryo nta rubyiruko rushobora kubasha gucuruza, nta rwabasha guhanga, gucreatinga akazi, cyangwa se kuba free, akabasagira umuryango gusa ngo kujya ngo muri RDF. Ntaga bakeneye ko barinda u Rwanda, ngo barinde ababyeyi babo n'abavandimwe babo. Muze mbakoreshe nk'aba machinery banje, nk'aba terroriste banje. Ubundi ibihugu biteye imbere byakoze za Wagner. So Kagame we rero ntaga afite ubwo bushobozi nabwo afite, ariko we kuko n'ubundi igihugu agikontrol uko ashaka, we akoresha RDF muri izo deal. Niyo mpamvu ahantu hadi prowinze Wagner Group uzahasanga na RDF, ahadi prowinze Water Black uhasange na RDF. Umutwe uri private, ntago ari igisirikare cy'abanyarwanda. Sanga ha batayo imwe yarayigize ngo abanyamurenge, indi batayo akayigira ngo Red Tabara, indi batayo akayigira FDLR, kuko na FDLR Kagame arayifite. Afite na FDLR imugabira ibitero kugira ngo aburuka akora counter attack, yamaze kwereka isoko rye mpuzamahanga ati dore FDLR yaneye imereye nabi. So iyo mitwe yose ni hakoresha abo bana. So rubyiruko rero ari abari mu gisirikare, ari abateganyaga no kukijyamo, nyabari mu gisirikare nabwo yamushyira imbunda hasi mwirukanka. Icyambere cy'izo ntambara za M23 nongeye mbibasubiriremo, ntimuzazitsinda. Abo muri Kabodarugo whatever bro, kurinde ibigega by'amavuta by'abantu bari gwembwa za miliyari, wowe mama wawe asabiriza adafite n'amazi yo kunywa, urarwana niki? Uri kwishyiraho ibyaha, uzajye kwazwa ibyaha byose Kagame yakoze muri Mozambique, mu gihe na nyoko ukubyara atagira harya atagira mituwere, mu gihe bashiki bawe bari kwandagara mu gihugu, mu gihe bari umuntu bawe banizwe imigozi, abandi bakubiswa amashoka, wowe wikoreye imbunda nguri kurwanira u Rwanda. Uruhe Rwanda? U Rwanda ruba muri Mozambique, u Rwanda ruba muri Kongo. Nta mutekano mu nda, ntabwo batubwira ngo dufite umutekano. None gutwaje umutekano utari bingira. Afite umwana witwa Jules w'umusore. Abo bana bose mubafate pe, turabazi. Mubafate bagenda amaraso yabo namara kumeneka, ntacyo muzaba muhombye kuko bazaba intwari. Ariko mwarubyiruko mwebwe birirwa bashuka, igihe cyose mubona abana babo bameze neza, babambika uniform za gisirikare bakabashyiraho abandi basirikare nka magana bo kubarinda. Nta gihugu bari kumenera amaraso, ahubwo bari kubagira ababoye babo, amamashini yabo. Nizere ko iki ngiki tucyumvikane, basi cyari cyo dutahana.